สอยหลังตลอดไม่ละสี่มุ้ยมิดสกุลเพย์จวนนินไอคัลตีโตปเนี่ยอันดูจวนมินบานโรเซติงก็ตะกัลดูเลวค่ะอันจะปุยมันนี่สกัดใจมีปุยสุมินนี่หล่นลักนี่ขัดยังเจ้าขันไฮสคูลเฮดมาสเตอร์ประคัดไว้ทุ่มวอร์นิ่งกับเป็กนูปกัลดูสวงโลมาตัวน่าจะบางตรงเงี้ยผมเป็นประสมตับพูด TBC Lalvenchhunga ไอ้สมังผู้สปีกเกอร์ก็โลมไว้เนี่ยดิมานปัญหากันมินิสเตอร์ดร.วานนัทเคลเลผู้ซีลสวยวงอัตเต้ดีพาร์ตเมนต์จันสวยโหนะอังไงน้องเล่ไม่ยาฮันนิสวยเวปอัดอินทัศน์นมเดียวตัวอามาโรจูมานี่เองเราเทนนั่นลำรึงว่าแต่กันสวยโดนนี่ชวนนี่ตัวมันนี่ข้าชวนนี่นะเองก็หมดเราลำเทนนั่นลำข้าสวยนี่อินกับเรียสุ่มเลี้ยไปเตลซีแล้วว่าตรงอาบาเดียวตัดมามานี่เทนนั่นลำฮิเชียแต่ทวีวินกับเชียวันนี้กันดิมานเคลเตอบิกตะกินแห้งผู้สิลสวยฟงอ่ะ Department จันทร์จิงอาเฮียน Art and Culture District Council and Minority Affairs ที่เต Horticulture เล่ Animal Husbandry and Veterinary ที่เตฮันสวยเบลตัวอินอลังลวะอเมริกาอบิกตะกิน District Council and Minority Affairs อ่างเตปกคานSecond Mizoram Finance Commission เตะกันรถสวยรีเลย์เดอร์นักทีน่ะข้าเชียงตะกินอาหุ่นลายดินตู้เตะกับเป็นตะปมตู้เตะขัน recommendation ขันเชียงหลงเงี้ยก็ตี41% devolute ตัวตีอันนี้ลายขันขมีอย่างเงา devolution เป็กโดนจวน ADC อาเฮียนอะไรเหล่านั้นสักเล็กที่เชียร์ตะช้ากูมินพกข้าบัจจุบันกันเชียร์ขัดจวนผู้สปีกเกอร์LADC อาคาร deficit grant ไว้เบลจะสมเรียดปลีเลหน่วยสรุปจวงเป้หน่วยสรุปจวงเป้กันเนี่ยจะเตียงบุกินมาราเพจหน่วยไว้เบลจะสมกว่าปัญหาเละหน่วยสมเรียดจวงเป้เบลเนี่ยจากมา district council อาโปเฮียนไว้เบลจะสมงาปรุกเลหน่วยสริจวงข้าขามี devolution เปียละมาคัน deficit grant เฮสรการเฮียนละเปโซกันนิติไลเตข้าหันสวยเตลครามกันดัวกันเอ็นเชียงเหล่านี้อินกันเชดเดวะจะติเมกไลรอจวนอินกันมาโซนนะตั้มตะกลันรัวลินจันไงนะตั้มตะกลอมตีพอหลังเร่งมายากันบัจเจตรอนหลังหัวเฮียนไอเฮกตูจู salary นี่ตีให้กันเสียต่างไงให้กันหูกันสวยตั้มวักเหล่านิลายให้ตีเมกลายิน employment and salary data ข้ากันเอ็นกบจวนสังสนโพสจังกัดหีรจวน vacancy ตั้มเลยเสียเขามี vacancy มีละ post กัน in create เท่าไหร่จูเอ็นอุลุกเวียวเหล่าจวนนี่แหละamalgamation กัลปุยเมกอันนี้นั่นละมาเตโปเฮงละตีเวลว่าเตโปฮีโพสจูลวักโตโลอังลังอังจีเอ็นทีนันฮอร์ตี้เตโปนี่ยัง JCB operator หันเตียงจีเตเล่ขัดเตียงเดียวเนื้อตัวน่าจังไกวักเลี้ยมโลเนี่ยกันเชียดโพสละอมตัวฮี dysfunction อันนี้สีเหล่าจวนนินกันมาหมอกันเชียร์เตลเซลโดนเสียตีไล่ข้าการิรัวออกมาจนประคัดเลียจนฮอร์ตี้เฮียน salary ฮิจำนะเซ่แม่ไม่Horticulture Department big te Agrian Allied Sector kan ti ho CSA sa dependent big kan department nei ho hi tranlak na sadle zual kan ngai hle in ka sia enge ni kan annual plan of operation te hi voinia hian kan thon tha to rengem heng hi kan tlai fo awang hian kan annual plan te po hi kan hai chuak tlai thin ni te po hian alanga heng hian kan budget en non le ani le actual ani hian a in ti thau te me maya kan budget hi realistic kan nai kan ti rol hianin a actual ron chua adang lam le na sat na per chan zo ka hi chu anticipate kan siam tam tak khaw hi alo ni le thin lo wang ani tlang puya chung te chuanin kan deficit sang viau turanga lang te po hi a han ti niam le duai jok thin ni in alanga pu speaker hunมามีข้านับมังเรดิโอโซกินกษเชียฮันสวยเวียวกันจากแต่รุ่นเลยนักขัดโลลำซงขันสวยตายละ ICT อ่ะจำมาสาทากินสเตท Data Center กันหันอัปเกรดเอาไว้เบลเซสมที่ช่วงเตะไม่วินอามาเราจูฟอินเนี่ยพอละมันเละเทโลกันละในเตะรอให้จูจังไกเลจัวละมาลักละไงเลยอินกษเชียนะตัวน่ะจวน Data Policy กันหันเนี่ยงะเฮมี Data Center เปียละมา Recovery Center Data Recovery Center lampang te cloud lamte het yang pialama voinia kan if misman lai nge po hi ka sia so chuan mania on server data center in tum chop ngai kan larana
heti zat kan seng to chung po hetiang proprietary issues tam tak hetiang software te heng kan man ho reng a hi uluk le zuala malak alangai le in ka sia kan budget size enero chuan hei hi kan la mamo kan revenue ti san le zual awa engeni ava duom em ti lai kha karon sei dua voinia hi chuan kan budget size atang ringot ngor en hi chuan kan in rel bol de tok ani bermaya chumi ni wang chuanin alom rualin mason le zel thei be sei hanita sela karil ruwa lo ve em le han soi sham kan du chu voinia hian school education higher and technical education pani te hi vai bel che sang ni chuang te me mai school education a sang khat zakwa som pakwa te me mai voinia handa nia alom kan ti ruale ro chuan efficiency kan en ulukangai ti hi chu langa voinia siam that thu the ani lova kan minister atai mai ma awa kwal zau thui boka ama ina tui chil boka ma chu kan son thuai tura po be seila heta po hen uyom tham de wa chu vaibel se sang kha zakwa som pakwa te me mai budget kan nei kan ti education kan lom lai hian vaibel se sang kha zali je chu salary akalane hei hi alian tham maya kan salary component hi heti chung hian statistic of school education in Mizoram 24-25 tunaya kan mu tharber statistics ka kan en chuan kan teacher people ratio te hian en taila kalin dailo na kan soina salom me realistically hei kan en non lo chuan primary school a hian voinia hian 1:19 ania khopuya pe hi chu 1:12 ani student ratio hi aniama national average a chuan primary at pe chuan 30-35 ti khani in ka sia swalo chuan zirtirtu pakatina zirlai som thum vel en kol tura kan be sei lain kenia chuan som pakwa ani average in heta hen arbana hian 1:12 ang vel ti na anita inen non kan ngai lian le in ka sia kan management system sim hi kanin dailoni an thir taila voinia primary school a hian purely government state government noi ngau samagra noi ni lo hi primary school a hian jasari som ko ani lain purely private lang school hi zaruk som nga pariat te me wom to ni ani hian engza chengen man ve te reng kan tu le kan fa te kalna tla ka kan chua reng em elementary education hi ka ngai poimo big dewa wangin pu speaker kan soi lang doa middle school le high school te phechu kan teacher student ratio hi 1:9 ani zirtirtu pakatin zirlai pakwa che en kol angani chuti jungchuan ngatinga kanin dailo reng si ti lai hi ngai tuana akal thu em maya tun matang kan lo ni thindan kan achang phei kha chuanin nikum masa samni somni patum ni li khanin gare ga she solo phejan primary school a hianin middle school a hen 1:7 vel khani ptr ratio kha chutiang khopani lai heti khopa kanin dailo si lai te chutiang bokin private and on flourish na sa maya kan chief minister point na soito kan education minister point ppp mo ti te he kalphung thar sarkar ina kalpuye tumdan te kha anga lelom katia asa ju middle school a hian sarkar school purely private state government hi zanga somruk palian line purely private hi zanga tling to high school a phechuan sarkar state sarkar school a in private school atam fezo ka higher secondary a phechuan state sarkar nuai ain private nuai om hi alet li chuangin atam zo kane chutiang ani chung chuan state sarkar in kum khata salary ngau kan man hi vai bel se sang khat zali vel ating to ni nuai hlir nuai som pali vel kan mangdon nuai khasing li vel kan mangdon ti na ne chuan quality education lam kha hoi chuan silo chuan abi takin elementary stage a hemiron chuak chho tur zilai ron chuak chho tur te hi ngai tu ati thui em maya tent zirlai te data han enta ila primary le middle school a chuan mi pa kan la tam de ulek middle school a kanin za thuak high school a phei chuanin meichia kan tuklo na sa hayara po meichia kan tuk to lo enrollment a ringot po meichia kan tuklo tam to ringot mai ne heyanin kan standard of education a phok lang chiang hle in ka han sheboka zirtirtu a po ni sela elementary stage a chon meichian tam fe zok to ne heyanin kan society kan kalphung ni phung hi atidang lam lian min ka han sheboka heng te hi ngai tu ngai achu abu chung zulut lem lova
kan sum sen so hetiza ta ni chung sia ma son na kan la nga zia ma son na tur kan la nga zia ka she thian tran le zual awalangai em ti kha le lamina kan education minister hi kal lo na tur lamani tiang hoi zong zong an ron soi khachu an re lo top tur ne thil dang phe ka jo soi lo top tur ni nge nge kan ring tok em ti lai kha ka han thual dua atop na ta na minister min han react ve se kan du chu wain up na hian kan bial chung big han sei ve ta ila school hi pasari pu speaker ka zo chepe na school hi pasari je chu he ke ni point rangwa te daina roof ten kan tha ka fencing te kan te thei patop kan chuani amai ro chu school then khata abik takin chon puya te phei chuan zirai somli chuang ka to fan ngai ni enrollment nei sa po amun mai min zo lova ti zo le ngai na om chuang box si lova zirai zan hi somli chuang atanga zan ni talak ka thla ka ngaya ainon primary school a zirai za somre chuang kan ne lengmang leilewin kan no khoma chu tiang che chuan phun chonga te rangwa mola te nepali primary school a chuan za som thum kubin po kan pel le to don chu ani a admission a phun chonga te zirlai UPS a za som level kan nei lai zirtirtu pathum che han nei lai te kha kan nei a khatiang ani wang khan achunga po hen sem rual ngai le ti le thelo kan le nga ti hi chu sheta malak na tur hi chu alangai tam ti hi langa de then khata chuan zirlai som ni lek nei a zirtirtu som te kan nei a khatiang han semra kha zia ka kan da po hian department lam response amuang em o han ti kan ne chu han soilan ram kan dua achan chu enga tinge kan ti chuan heng school a zirtirtu te hi soilang ta lo maila si mui middle school a phei chuan in ai kal ti to pania an du chuan min ban ro se tinga takal du lo kha ban tu ra ka request kum khat nuwa kan ban thei trok ka casual teacher ala class kal du mi lo kha kum khat dona kalangai pha IMLA ten hei chu dik to lo ve kan tia kan zia po kha action la casual me po kan ban lei thei lova an za puyo mani sarkar atai mi puisumin ni lon lak ni khatiang che khan high school headmaster pakhat voi thum warning ka pek nu po kal du suang lo oma tuna juna bang to nge nge ka biela sarkar high school pali kan nei ve khang kan ti na zong zong ang che khan a department lam kan proactive angaya chu tiang bokin amalgamation kan tiang chia te po hian zia kin dil na kan thena tan shila kan bial chunga kwan sarkar primary school pali te me wa oma private elementary RS elementary school oma PES om boka ami pui na dai ngang lovani minute hina pelta e zo thei don ole pu speaker kan wine up mayenge khatiang te te khamin ngai poi mo sakse min react sak ve se amalgamation hi sakor chui chuna primary school pani kan khatiang tur kha chu ani lo lom to pani asoya kan soyan thin hi ari mai dona thei patop ma tak me mewin zirna skula kan tia 25% MLA fund kan dar khanga chuti khop chuan zirna sai ranga Abdul Kalam primary school a chuanin an classroom pakhat kan sak cheng noi khat singa che ni cement plaster thlapin kan zo vek thei khatiang khanin tam takhi infrastructure li pon kan boy pi ve amaro chu zirtirtu te discipline la chede ude hi kan la nei ve nual heng hi zia ka kan thela te po hian a department nge ya po hian tun ma a inspector kan tianga thataka kan inspect ka action kan la ngam chon lo chon heng mi te hian mi puisu man ei hek me ni sarkar tho an ta na tangkai lo kan ban ngam tur ni ti lai kha ka han clip sham du ni chu pu speaker kalome